Pasasisian pat hagani gesngi. Ngini petang ini ke jinghikai ke bangakren. Syafang ke jingpynkup bor daw Mynsiem kot. Kani ke jinghikai ke bangakren kedai ke bangalawan ra. Ia ke jinghikai ke biadai baru Mynsiem kot. Hakikat tu kan ni ki nongrim hagi por ki peladap. But ngalakren syafang ke jingpynkup bor kepada Mynsiem kot kedan ke iper ke bakraw. Ndah bangi pediang yu Mynsiem kot. But ndalapan kut bor kadai kakentian kabakhamalor. Fi ikani ke Jingpynkup bor. Fi lada fi pet akarukom jong pertheilu. Lesi kim ju khampynkup bor. Yau nunu brio lani ka nunu brio. Kiba ka krempat itu bahai ki. Pinda pet ba aga ba dulu ublay syupynkup bor. Kelumari ke brio. Hari kidai kiba ublay de itu. Kidai ki bala yaad kat tu kan ne ga jing yaad nanti ki choki bat ki bau blay udan ga jing khat ya ga jing im choki ti haga ni por ini petangi ni ga jing kai ka banga pen I ya ki brio ki bala yo ya ga jing pen ko bor da Mynsiem khot ka banin kong ka banga kren ga dai ki yo ga bor ya ka ban saki yo trai ala kren ru ki dan ga bor ga ban le ki kamba bat ka balai ngala kren bagidan gabor ia kaban yalap baban hikai ia gaktian ke jomplay te menta gisngi ngini pet pat ia gani gajing hikai ka ika Jingpynkup bor ka iki briu singini pet na bible ka ika jinglong lani ka taka bor ka bo play upinkup iki na ka bor ka jo Mynsiem khoi ngan pen I khambo ni ki briu ki bayo priang lani ki bayo Jingpynkup bor ka jo Mynsiem khoi na ka bible fi pinda pet ia ka ktin ka jo play filap na ka kam jo ki apostol tangini puli ka tuat ni gani ka por kam apostol ngan puli na ka lanang ka basaw Dabi puli ni kam apostol na basaw na khat ka bakhat lai ka angkum ni dia haba kila kami tho ia ka daga jingslor ka jo Petrus baru Yanis baiklah sangat thoro bagi lam ki priyo ki baklam jing ikai bagi babi kila ya sangat pelan dari kila itu iki bagi kila judan lam baru Jisu fi adian bau Petrus baru Yanis ki pen kia itu priyo pada khmat jaga temple kio ega bor ke jo Mynsiem khoi ban le ke kamba bar adian ang tola pen yang iki khmat jaga dorbar andrai dah begitu kinong sinshar dah begitu kinong pet kinong bishar iki kabadu kong abaki kami tho ya ke jing shlor jo Petrus bu Yohanes kislo tho begini ki priyo bam danan stana do kata regi shetip begini ki priyo dan baru Jesus Christ fi kanika jinglong kanika jinglong fi ka banga kwa man kran kanika Jingpynkup bor ka jo Mynsiem khoi au priyo kadai ka ba kraw palat ka ba la nan ong na gani ka por ngan kham kran ni gani hagini ka klema kata dai bau priyo ubayo shisha ye Jingpynkup bor ka jo Mynsiem khoi uyo ya ka bor ba unum shetim zutia baniang hapling jongki jinga ang no di kiwigi kintin udan ga jingslor kabam dai shu na u kadai no Mynsiem khoi fi hang ni fi ibala paniang ki khman de dorba la bishar ki gila ban shapani apro rei u Petrus baru Yohanes ki kren ki yang bat ki lingo ba ki klem tien ki klem ki jingmat hadu bakini ki brio dagi pet ki lingo baki yo iye ga jingslor ko jo Petrus baru Yohanes higani ga jingslor kami tang daga dau ba ki ma ong no baki de ki sengran Hana gini ki jingslor kami de namar baki de ki brio ki bala yo priang yo Mynsiem khoi jo plai kata ga de ga ba ngange kata ga de ga ba ngayo I na gani ka ktin ga jo plai fi the pipet haga bible
Fi yo Paul. Tangi ni puli yo apostol Paul. Hagi ni Paul kandiat. Na ki come to the apostle mo nang ba abu way. Ngini puli na doon khat ga ship ko angkom le. Dia bangila ya isa anta buds ngi lawan her na Judea. Way no ito pa ubukitang agabas. Ana ula wanangi bat ula shimi ga panpo jong Paul ula khomi gi kiti jat bat ula khomi la ki jong ki kiti bi jat. Ba ula angkom ni wa Mynsiem ko yo tau briu ba dei try ni ga panpo. Kita ki jiu ni khom kum ne Jerusalem gi ni aino agi kiti gentle. Hi wan ni agabas de kun janong ito pa. Ushimi o ba ni o panpo jong Paul. Baru kelanya ledi bar kiti bi jat. Baru angkom ni wa Mynsiem ko. Ba yo briu ba dei try ni panpo. Kini khom Jerusalem kin aino iki agi gentle. Na yo snow ini ka Bible ka man bangi la yo snow ini ikiru mangibat gi basyong sa ang tangi la kirpat yo Paul ba unumlet kiyo sa Jerusalem. Kanang ka jing shepting ka bakraw. Hatiyan makiyo ini ka prophecy. Naw ni wagabas. Kikwa ban palat imyo wa sa Paul. Bat kidi ka kirpat. Daga jing duay. Ba Paul unumlet kiyo sa Jerusalem. Snap. Pipulian na kadakhat ka bakat way ka ang kumne. Kadakhat ka bakat lai. Henry Paul ulay ito. Finlay ia kabayam, da kabayam, bat da kabapenpat ia kada nut siya. Namangalakloi omtang ban syakum. Henry ban yapru a Jerusalem na kabenta geketeng utra Jisu. Ti haba ko ngu ngila keno da kabaang ia kaman utrai. Anle. Na Jisu nat ikini jingja. Kajudega jingi kairu kabakraw. Ia kajing imjingi hagini gisingi bakado. Pipet yang ni one new prophet kunja no itu lupa. Uai kani ka prophecy. Kani ka day no play. Review bawa sto Paul. Uklem tre priang kani ka prophecy. Mde bau kentai mde bau mungay. Are uklem sya bagani ka prophecy. Kan wen ia ka jeng shilur ka badan nagchingip jo. Sya bagani ka prophecy. Kan wen no ia ka tagajing kucing bot ka bau dan na ka bentau tuai. Kadai ka jingi kai ka bakraw. Chumut dur mangi mentala nangin yo kum kani ka prophecy. Ka jingi tu wala pa. Bakan jakob takap tala nangin leit ya ka tagajika. Tingin leit. Ngin siya na iya ngin ay ngu yu tuai. Ngini palaw ka jingi sing ay ngu no. Boblew iya upen pao no. Manginom siya pa niya. Gani bakanum jakob as niya. Ngin leit kum taa gini isi. Review ka jingi per ka jong apostol Paul. Bawat ka jingi tkhol pa. Kabadei no play. Kamla ban pensange yo apostol Paul. Bau ni at sikhman. Ia ka ban playo tuai. Fitip ka iya bupenminang ni. Kadaw ang ni kadei. Paul rudei. Ubala yo apdiang. Ubala pendap. Na Mynsiem ako. Fi nga playo ni. Habang kapet yung ni. Ngayon ibo Paul wang kumli. Paul wang balay. Da ka ba yam. Da ka ba pinpat. Yung ka doon siya. Fi yam kumli. Habang nga lakloy. Umtaman siya ako. Mrewa ni apro. A Jerusalem. Nakamata ka kerteng utuay Jisu. Fi kakani di ka ba nga jupar ka. Baki apostol baro. Kajing shipping. Kalado na kajing imjaki. Piti balik ka do kajing shipping. Kadai namar kilayo pediang. Kilayo mat ikajing pendap. Ikajing penkubor. Kajong Mynsiem ako. Kilayo mat ikajing penkubor. Kajong Mynsiem ako. What let baklay kita. Ubriyo balayo ikajing penkubor. Kajong Mynsiem ako. Kajing shipping.
kam da yo chaka fitu balai lamar nda haba Mynsiem Bakhuid u pendap yo to brio lani la Jingpynkup bo yo to brio Mynsiem Bakhuid ka jing e joki yo blay yo Jesus Christ kanang khamalor bani ki brio kam de shu ga jing shong shit kam de shu ga jing snow brio kam de tu ga jing shong shit ba e you know kala day de ga bol ko jong Mynsiem Bakhuid bar ka jing e bar shiti ben kong yanes no sao kan khot ba khatra ko mjidan jing shit ting jing e lama ga jing e ke ba jana ga shop no shabar ye ga jing shit ting baru tahu ba shit ting shim na penjana yu ga jing e ga chop lai fing na kwa bangan pen e ga ni mala ong fingan kham shaw na ga ni point u brio ba yo ye ga Jingpynkup board o Mynsiem Bakhuid ka jing shit ting kam yo chaka na kren bet ye ga ni kat kum ka jing snot hu jama na ga ktin ga chop lai u jisu de ba Jingpynkup board o Mynsiem Bakhuid ga jing shit ting wat ye ga ding fna wat ye ga brio kam dan jing kam dan jing wat ga jing yap kam dan meaning you Jesus Christ ki apostol baro kam nan jing shiting kim ting brio kim ting niam kim ting sarkar kim ting yano kini brio kim ting duriao kim ting marat klau kim ting jing pensitom ben kim ting ye khasa marwai kim nan jing shiting finga yo i brio be shikri yo play agini gi sni gi jingi gi mata nangi legend sang nangi shikri ngila yo ma di gi ngila yo ru wa di gi yang yo Mynsiem Bakhuid rega jing shep ting gi trai ka jing snow ka yan khmat besi dan pring jong fi gi snap ngani fila banum snow ya ha pi ta rega yo i gani bakadang dan gi breu beting sa iki gi jing jongki ka puram breu gudang bat iki kita berkhad iba yo ka jagum ta ba yo ka jagum ta pinapay ba ga ba lu jisu wala gi jong ki ki pa tiang pipe gi jong petras ki la don ta la ga family ka por bu jisu ko petras u dei badan la ga ye u dan la gi khol u dan la ga kya u dan ma ba lu ko ga shinken ku dem go ber ki kya fi fi na puli u petras adin bu yo snow ga jing khol jong play u e te tu ka kam ge ki ro ko bo jisu Matthias Marcus baro gi de gi bishlur Stefan de bishlur Petras de bishlur Yanis de bishlur paro gi simran ki de gi bishlur ke bam ting brio ke bam salia lama balai kila mat ye ga bor ko jong Mynsiem Bakhuid ke jing e jonki yo Jesus Christ kalong ajrong bal ke jing shep ting brio ga ya ngayo i gi brio ki be i ku maki e ba ha yo balai ngayo i dan ki be i ku maki de e chi shaban shikri Hari ke jing ting ke yin ke jing ting ke brio ke jing ting ki bakhamalor ke jing ting niam ke jing ting kimi shibon ba ke jing shat ting ke position ting ke moy ke majority ting man sa man way nagtaktaw mi klem po shino shino nagi shikri play shilong ko ya riklaw klem snow to ye ke jing it ke jo play ke magidan Muduru jisu mi na bedeng na jaga ko so wan man yap marway ga ding na nam ta jingi but no la jet ingi ula shem ingi ula ai la ga jong jim ni la mat ga jing penim ga bakra mudur ni dang tiang de ye ki priyo mudur ni dang art tien ban shikri u play mudur ni dang perkat se ki way pat but ni dang bo ning kong ye ki bo bon ki way pat na lord of Jesus Christ takadaw jisu ang no ba mut ban bo inga una ban dono iki baro baru na psim ni dim na kanungot na preng jang ki brio metal ba ngala yo priang Mynsiem Bakhuid ngala yo Jingpynkup bar la pen baptising Mynsiem Bakhuid hele ki bag jing shep ting kadang try
Ngai idan ki bri ki bishep ti wat ki miet ki yong wat ki bishep kri play. Ting ki kso ting ki nong sa no ting ngam tip aga lu ko kom ni shikri yo play. Fi ki jing shep ting gawan. Dei tang ko ga nong rem ka dei ba piklam dan jing it. Nai ong da ku moy pan. Ngai pin hap priang ngi tu tin. Namar ka Bible kala kran shai gong judan jing shep ting ga jing it. Ladam dan jing it ki jing shep ting ga ladam jing it ki jing shep ting ga. Kata di ka ba kabalang simple kare simple logic la na. Ubriu ba it ye ga briu tip tiang ni ba ye masam tip so sik me so sik pa tip tiang ye no ru na ba bola it ko briu. Ka jing ye ga ba ye jing shep ting. Mai i ki briu ba ye kim tiang wa ba no ya pro. Kim tiang man ya persha ki me ki pa ba ga ye. Na ma ka jing ye ka long natural ga ba na di ka jing shep ting. Pet ki briu ki ba mo ki ba ngayo i ko ki clip ba slam ba. Makadang ka jing plu i nga ko i jaga. Adi bala pala ka kami ka yu i ba way ni ki kon rit joka usako na po i nga ka ding ka bamlong si bantor. Watu ka fire service ka bla si banrong. Ka kami ka rong po. Ka ing iladi ka simidu kon ka ing lot bro si niya. Tama ka pala i mo kon. Nama ka jing it ka be e ka jing siyate. Fi i Mynsiem ko ay dupan ko po. Yo ngay. Bawandan ka bawal ban it yo tro. Petras tang ako to kan thai ka ba kali u ga mer me dei way na pleng junkie ka u tim yu jisu na mabale u ye di try ta mo pat dan ka bor ga jo Mynsiem ko ban ye and if you Petras adin bu yo e ga bor ga jo Mynsiem ko pat adin ga Pentecost u long kom no wat ndaw yap ru kat kom ga history u da terwa ba un sa na na u da perdet de khompong balai na mar ka jing ye ka ba da pen ko bor da Mynsiem ko pet ba ngam pen ram ta mga kreni ka mga smooth ko. Na fi ofi eat you try. Ada fi dang ting brio. Fi dang bat e ka buram brio. Fi dang perkhat da galanti brio. Pet ba yo ka khlim day. Yo ka day pen man ga ika ika ba. Kamalong persya ika jingkuwa chong play. At fi niyo fi dang poison is no. Na fi shakari yung blay da ka tagaroko. Fi niyo ne buwab supal. What ika prophecy? Ka ba day no blay. Udang nuot man yang persya ika. Ban let me Jerusalem. Nama bale uang ngala ko jingmat ke. Bangat yap. Wat ban yap lo de na kapitaw Jesus Christ. Ublay wat ini kisni. Hindi yung bisyete. Madang sidip kren ni Paul jong Gideon. Di tang Gideon maruwe banot. Man di tang Gideon rubo yo Mynsiem ko. Nafin puli kitab nang bisyar ko lang man rio. Kang nang banyaw. Fimi bu Gideon na bu blay pa ubo let yele igi Midian. Wow meo bishinrang ka Mynsiem. Unuot ba niya? Reshabe let wang hilet siya siya Gideon. Ang blay. Penkelani ko tuga duan nga jong kupaja me gabo mani ki blay bal ki blay ashira. Peniap itu masih ubaar. Uba kupaja me ububan ban aljin kini ayu ki blay tau. Haga yeng jong me. Yung kupala jong. Let penkelan. U Gideon u let men singiw tiyang re men me tu let. Penkelan. Suapin let chigi Midian. Kamidian nga bakame de kupaya yeng. De ulok yeng de galok yeng. De kimik pa de gibadana yeng. U blij sloot gewoon irgendwie. Want Gideon met een job zo je hier.
Na mem job ige yiyo na jong kumno mele. Tapi pulin na udepan kalan ni gitu keduan jong kupa. Sa pulin syarom ka balu kong. Mynsiem ko lawan jora uki. Fi adwa ni gisinyo ble udang wa ni gibriyo. Umwa ni gibriyo gibi smau tho shibon. Umwa ni gibriyo gibi ren ka knowledge shibon. Umwa ni gibriyo kiba nang shibon. O ble udan kami kita. O ble udan kami gibriyo gibi shlur. Kiba nuot ban kongo yu ble. Kiba nuot ban yad shikmat. Kiba nuot ka bor ka jong Mynsiem ko. Kita kan gede gidik shakri ble. Kina pet hang ne fila. O Petras, o Yanis, o Paul, Stefan, Baro ibriyo. Warki kentero. Kim sali ale baniang. Shakri utrai. Itu gibala yo ika Jingpynkup bar ka jong Mynsiem ko. Kababot ng tang an panifi ka dur lani yaga jing shisha. Ba pila yo yaga bor ka jong Mynsiem ko. Fi wali so to baklangan an ong si ong ika taktin. Wali mot baga to ka jing maong Malapinkup bar de ba pi kalan ba pi katursan ba pi kinyo ki. Kato ka lang tang ka balang physical. Kato ka lang kadegi ka balang tang ka dot ang ka man. Hari ka Jingpynkup bar ka ba shisha ta kadegi tangin. Ba pila ba sakiyo try ba chiya. Bila ia kaban legi kamba. Bila ia kaban keren man hikai kutiga joplay. But bapim shetting man yang marway. Apa deng jok jaga kabaya. Man syakari bayi utrai. Teng gibrigi apalat iga majority. Iso tanat na kabaya bon hoy hoy. Ang ngakwa man ang fi blame kwa kata. Blame kwa bapim not man yang marway utrai. Un ay fi Mynsiem ko un Jingpynkup bar fi. Un dei mu man kershani fi. Agi jaga baro. Tengin ni peit sa gaway de. Ka Jingpynkup bar. Ngan pule fi na Bible. Kama pastor ng bupra. Ngan pani fi ko ka point. Ya gibril na Jingpynkup bar ng Mynsiem ko. Ngan pin pule ki kama yung pastor ng bupra. Fini iya ni ka lang bupra. Nadu ka ka sao ter. O Philip ulet si Samaria. No pelong ka jingala ang to kadon ka jing panim ka bakraw. Kadon ka jing tray ka bakraw snow Samaria ka pa siya blay. Wala tu balik bertong ru kala ka mamut siya mo try. But kikamba ibubon kichaba kadon ka jing kaman ka bakraw. Hago to ka ba ang ka Bible. Ndai na pipuli kama apostol na mapra khal bakhat sa ko ang gumle. Ti haba ki apostol gi ba Jerusalem. Kila yo asngo ba Samaria la la pni ang tino play. Kila pha aki yo Petrus ba Yohanes. Ki ba ndagla le yar. Kila twai na ta joki begini yo pni ang Mynsiem ko. Namar umpet simla ha ano ru lagi ndai tang malapan baptis iki. Haga keteng tra Jesu. Ana kum ta kila bo lagi kiti ba kila pni ang yo Mynsiem ko. Fi kani kiti berkuangan pni fi. O Petrus baru Yohanes kidai kibala Jingpynkup bar bakila ngan bo da ko kiti no ni. La Jingpynkup bar daw Mynsiem ko iki. Bakila ban pinian iya ki bangai bakin syakari tu. Kani ki jinglet dua yu jong ki armut ki apostol. Iya ki tu ki bangai ki bakala ka pamut na ka jingalap jong Philip. Kilet dua yu begitu ki bangai paro kinyo priang yu Mynsiem ko. Piti balay. Naman ka Jingpynkup bar ka bakiyo daw Mynsiem ko. Kadai bakila ban dua yu ki way pat bakinyo priang yu Mynsiem ko. Ban mday tangata. Bakila ban penian iya ki bangai ki ba scam ka macam play. Ngayon iri kini ka Jingpynkup bar kadai kani ka betul ka. Lapi yo ika Jingpynkup bar ka malpala. Kadaw Mynsiem ko. Ay kani kan pao. Hindi ba pili isang balang, isang ministry. Hindi ba pietre lang. But ba blay Jingpynkup bar fi.
Bahabadan ki beliau ki besyam yo Jesus Christ. Bila bantu ai ki begini op dia Mynsiem ko. Mamdei ta kata. Bidan ke jingla ke Jingpynkup por ke banau Mynsiem joklai. Bila ban peniang itu ki beliau. Makin skim ban buat yo Jesus Christ. Makin dalam kita syakri itu. Katanga yo ikut ke Jingpynkup por. Ni dan ki beliau semare si lap ke. Si be tu. Ki klem lap ni yang pada ki beliau makin syakri itu. Nama ke peniang ki beliau pada ke kham krau. Ban ke bapsialau. Nama ka Bible ka kren shai ka ong le chiga pertai. Pelok sembran ni ki pendri par. Dai kai ki par. Uda ong ruak ni alor ka ban pi. Adu ka bawai ka pertai. Pidip ka ta ka kam ka jong ki bri ki bela yo ki Jingpynkup por ki jong Mynsiem. Makin peniang ki bangai. Makin pelok sembran ni ki. Makin poi chiga badai. An to yo fin lek ek wei ki chika fi alap. Bri wala kala momon. Ada fi klem lap ban hikai ban peniang ki. Pada bagi klem yo ke Jingpynkup por ke jong Mynsiem ko le ni klem ban baptis ki jong Mynsiem ko. Kin poi no. Kin om la ban yang ada ko. Ni shia kemen tu jisa. Ada na to lakut. Kitu ki privilege yang kum ju biang ki kham sniu ban. Ni la yo ni la shakri islam. Pada sipon ki priu ki bakhlem so tho ki ni chiket ki. Ni kwa ban ya lap. Kam de ki bakla ban ya lap. Dei ban ya lap. Tabali ban kwa ban yo ki Jingpynkup por. Bakila ban peniang ki bagai. Begini yang mensyakri itu. Ngampen du Mynsiem babi alap. Alap ki priu. Fitip ini ke bapeniang ki bagai kam da dei etang ba omba. Ginyalang apostol em. Kini ngayo iki bonde ki bagai ki bayang. Apa ki dei bat ki bai bagi para bagai. Ki bala dan ke bon ke jong Mynsiem ko. Ki besut ho ik ki jong blai ki bai rap dan ke don ho ki ki ba kershani ki ki bai islam ki bai wat ki bai pe ki bapeniang ki. Kataling ki dei ki Jingpynkup por. Ni ka tu bi kwa ban demonstrate ban pet ban penkalan ni brio stage man. Brio ni pet bi penkalan brio kat bagi sukulan tu stage ki yang pan ki le jai ba jai. Nga kwa no fingam na dan kam ekta. Ka ba kren ni ka dei. U Petrus bu Yohanes. Kim shui ba kila kala pa mo di kinong Samaria. Kitip kam dan jingmat wala ka dan ka cingkala juga. Sinong Samaria ba wai. Lada ki klem le ban peniang ki ba kam dan jingmat. Tani ka dan kami ni mata bagi dei ban pet ba. Beginnen dei ban syakri yung play. Ban siya syok siya. Dan kami ni bagi pet ba. Kawai ka bang siya mga Jingpynkup por ka krau. Kani ka dei ka mga ngit ka kwa ka dei. Ka kwa nga niyo ka Jingpynkup por ka banang Mynsiem ko. Kata ka dei ka Jingpynkup por magila ban play ka jingplay. Ki ba tamay. Hagi jaka ki ba kiway ki blaman. Kiyo ka nuksan na ki kami ka apostol na ba siya. Bo Petrus ulayo ka Jingpynkup por. Ulet siya ka yeng Cornelius siya ka gentle. U play ka jingkang ka bakrao. Dia beri bedak Mynsiem ko. Bandaulet baro agi yeng ka Cornelius ki gentle. Kiyo iya ka jing kelak bumat beriang Mynsiem ko. Kito lepa ki keren tale. Bandaduk tu sini la penlong ni ki Malaysia ki bamngai ki kelalong ki bangai. Kami ki jing tray ki bakrao na ki jing ki jong Petrus. Siya ki gentle. Ang adway mo blay unpan kumbari ni. Mingila ban room siya jaka jong jing manipulate. Mingila ban late siya jaka jong beriu ki bam. Beriang Jisu. Mingila ban penmi ki jing tray ki jing play kam tamay. Pataka day ki jing penkubar. Bawa na Mynsiem ko. Kwa anong fiyo ni ko par. Tangin duway mo play un ay ni.
Yari Jingpynkup bar ga shisha. Try to don't know it was no good. Ma ayo ni jingi kai. Kabal pen shai ki bobon manginom shu shim stingi ki jing yedai bal Mynsiem ko. Ino pen hiar dori ki jing try ki jong Mynsiem ko. Ki jing imji. Rebang in tip ye ki Jingpynkup bar ga shisha. Bal ken pao ki jing imji. Trying a duai a play bagani ki jing kran. Kalau ki jing shai ki jing kerkui ki bobon. Ki kerteng ki jong jisu ki duai. Amen barabe. Ublay un kerkui vi. Ublay shimon.